Što se tiče Crne Gore, u Crnoj Gori je prisutan veći broj invazivnih vrsta. Posebno su izražene prisustvo vrsta poput Ailanthus altissima ili pajasen ili kiselo drvo, koje se proširilo kao ukrasno drvo po Evropi i kod nas zauzima veliki prostor. Ta biljka se razmnožava iz izdanaka i na taj način zauzima velike površine, a takođe luči otrov koji djeluje negativno na druge biljke i sprečava njihov razvoj. Pored toga prisutna je recimo amorfa frutikoza ili bagremovac koja je zahvatila ogromne površine pored Skadarskog jezera i na području Ulcinja i prijeti da uništi vrste koje su na tom području prisutne i koje su autohtone vrste. Takođe od životinja, recimo tu je prisutan karaš ili kinez koji je prisutan na Skadarskom jezeru i koji se tu razmnožava i zauzima prostor autohtonim sortama, odnosno vrstama ribe, a takođe recimo od insekata pojavila se azijska bubamara prije nekoliko godina i ta vrsta je smanjila brojnost domaćih autohtonih vrsta bubamara. Od recimo opasnih vrsta koje mogu biti vektori bolesti, tu su prisutni tigrasti komarac koji je već nekih 15 godina prisutan u Crnoj Gori, a takođe se smatra da će u narednom periodu zbog klimatske krize i porasta temperature i ostale tropske vrste komaraca naći pogodno područje za život i razmnožavanje na našoj teritoriji, a one su prenosioci bolesti.